Enenthi kuma Ikutha Kitui cha Itheo na ala Manenganie Miunda Yoo kwi silikali kana kwathukia waki wa Lelu munene wa Kitui Kibwezi nimaelesya kulea kwianiiwa kwa undu silikali nene yithiitwe iyosa vata wa kuthinikia ndivi isu vala meendie atongoi kuma Kitui malikiliile vatani usu mainene na vilingi wa mauv'o ni maweta kwithiwa mathi ndivi isu ni silikali nene na mayaesa kuikwata na no maende kunama maimanda aki ona kwithiwa silikali yithiitwe ite kuonania matambia mamituki mandivi isu vala mamukulia mbere chokaki kusukumia silikali nikana kuikwata maiweta waki wa Lelu ni wiki ye amwemo uchani itina Manenganie Miunda Yoo vatendivi Onesmus talo nukutuelesya. Enenthi kumoto-ini wa mbitini ula wikwatha Kitui cha Itheo va kaunti ya Kitui na ala manenganie sehemu cia Miunda Yoo kwathukia waki wa Lelu munene wa Kitui Kibwezi na kwatho ndivisio ni serikali nene na wamataire serikali nene na Maivw'E kana nimaendeea na kunyama mamemantha ndivisi ya mithanga yo ila manenganie kwi serikali mainana na kesese kiri Meenda atongoi kuma va kaunti ya Kitui matongoi ni muyumba wa Kitui cha Itheo rechokaki masukumia kiyo chono kana kukwata ndivisi ya Miunda Yoo ila manenganie kwi serikali twanenganie kitheka kitu nikana gitone kwithelwa vala na kitheka jute kwaranita andu eli na twi andu eli uzu umwe nake ni twigathia atukwaranite pou ithio nthi na ithio nthi techotaniswa nondu tikwika nondu umonda no atili wathela na ndina pandu bange ndona kwika kuvanda sehemu ile ngibe sehemu na thwatia otwindo ngithia ni natethesia nitakwata kindu cho rutethia kugo nthi ne kwabirilwe tiaibwa na yiti na thina uthwithi mbeido serikali nditwe wiatei igatwiva nikanogete kwithia nitweka maendeleo Enenthi Maivw'E kana penanzeke kana amwe mone maminite kwivwa Miunda Yoo ila manenganie na imenda serikali kumela sanzo na kueta nzila siatie makiva amwe mo na kutia langi twetwa kunite twe twakathuthwecia mathangu tikitio katiko kathuthwecia ingi tweka maundu maingi ate wati tinengwe ndaito nditi ikwasa vei twanengwe twete namba cia itheka twanengane na tweza kuona kindu tukunengwe na yose nyola munene tikua kwi kundu andu meviwe nithi tuyebwa nithi kulie indi asime na silikali iva niro nindi twima silikali iva yi tyo kulia silikali itujali tati andu ma silikali ethe mayo twiva matwye teka kwoti theka atibite vala na itwe munenge kindu teko twatetelele kindu tezeka ndikachona ingi nimaelesya kwithia Manenganie Miunda Yoo mathiitwe ni serikali kuiva mitiva pamwe na Miunda Yoo vala Maivw'E Miunda Yoo yatia yanangwa kwa kwenzwa maimala mumaswa mala ma kusovya Lelu usu na yumathayo mome mwisho ni munene wa kulika maimani asu na muno ila kwamina kuwa na malika kibu ivala valogi vita ite tuye tombanwa tewa kana Lelu no vita na portion ile ya mundu kunengane akebwa na nitwetikilile na twambire kuwa kana tukamba kwibwa miti yitwe ila yananjwe na miti tuyeza kuona tikibwa ate watamina kwibwa miti notibwa muthanga atweza kuona kindu tunengwe no senyola munene ikitheka kichawa ninethasya kilungu cha monda ninavanda ninechie kuvanda inalikile mathinani ndianengwe kindu ngetethia nikiveti ndiwa na inye ninasawani ni serikali yasya nitwikata ona wivo Enenthi Maivw'E kana Lelu wina utethio indi ni wamekie thinani munene wa ucham ninaithasya o indiithasya ninaithasya nguku ndiithasya nundu maybe ndo na kwithia nguku ikathini ingi nundu ni palavalani katikati nyena atiwe kati nguku ni siendane ingi nguku ni chino wane ngali yo na mbu indiithasya nundu nacio vai vandu ni vitelia ayumbe meitu meku twina kaki penina ni wa Kitui na ve andu ingi mathukuma ma Kitui mathukuma ma obisini twikulia la mbesi isu ikwanwe penina ina na kaki na nimeka la mese isu asata penina no wiki ya seneta pina undu kukulia nundu seneta wenu na neni nesa na niwise nitwambiwe na niwise kwi andu maiviwe penina no wiki ya pina no naona na ikuntisika na ndatunene atukatona kwibwa ni silikali no kavinda kavuthu vala seneta wa kaunti ya Kitui na kokio wambua na nthini wa bunge ya Senate ona hakulia minister wa kuiva nthi ya Kenya Kipchumba Murkomen hakunikile muvea wake na kuiva Enenthi na vala na wetita vya maminite kuiva ni muvea kwisira nzia cia kimanyano na thukumi thini wa muvea usu. Some of the persons affected by project are church properties, and I want to make reference to AIC Chuluni, which is on the road. Their land has been taken. Their neighbors have been compensated. This compensation, Mr. Speaker, is taking place.
but it depends on who knows who in the ministry. Their neighbors go approach the NLC, they get some money. Some other people go approach the NLC, they get some money. The church has no capacity to go and approach any ministry official to be compensated to construct a sanctuary. The Speaker, is the minister aware of these dealings within the ministry, that it depends on who knows who for the compensation to take place, so that we nip it at the bud, and that compensation, as we agreed as leaders, should begin from kilometer 0 going towards Migwani. Unfortunately, Mr. Speaker, just to reiterate what the answer says, we have a problem of budget allocation, massive, not just for this Kibwezi road, but across the country. We have a pending bill of 150 billion shillings, and it's earning interest, so it's growing every day. Yet the budgetary allocation for this exercise, this financial year, is only 46 billion. We struggle to distribute it between pending roads and compensation for project-affected persons. And that challenge requires now a very serious national conversation before we go to the next budget cycle. Otherwise, so many people are suffering, not just in Kibwezi, but even in the road between James Kishuru to Rironi and many other roads across the country. I thank you, Mr. Speaker. Ndilivota vilingwa mwa Atongoi TV kuma kaunti ya Kitui, Netonesmas Chalo.